Дөлүһүөн сугуна багата боғороской оттон саха чонойдара тирини тупсара рона керкетер косметиканы орантахардылар. Бүгүн биһи дойдубут отомаха тириге жайытын оны тухатын туһунан кепстиякпит, күнделе бериге күндү көрөчүм соргу дугуй болуктун. Күнді көрәчләр бит биһи артикатағы инновационный кеңегелен тұрабыт бүгін биһиги саха косметикатын туһунан кәстиях бит. Минатты бар Марьяна Иннокентьевна Соловьева, онна Анна Исакова. Үтө күннен. Жара Марьяна Иннокентьевна, эһиги того чупчу бу саха отторуттан косметика оңорга сананныгыт, туханаттан тух идеяттан букаллай. Онтан бу идея урукуттан меха барыта, кыргалжарыттан биле тух. Оту бән таттан көрөрүтүм, нар туттарытым. Унчер састах бар хремлык баарал жыбыта. Онан биле магыңган косметика хок боларыта олтымнарга күндөрө кандай грабурсуй волосионер бар этилер. Аны биле хайдарын ха проблема курдоңустар этим. Онтан жебирчебай книга болбутум, биле народная медицина ден. И онны болланы биле настойдар бар этилер. Эртолку давахавын үтүктәһәммен оңор бутум. Аны кыратык биле кожабын состояниен үшейкем бутум. Дирибин ха. Ол кенне кырата хайдары идея курда халан калбыта. Онны кандай готтор баллар ди? Онны боллагана мен эртолку лайка сразу тоха биле. Горокка таксыбытым, петрушка хамы бутум, укроп бутум, аны морков. Эти из компаниян эме үчүбайта оказывается биле кожа жайра бит. Онан туханаммын мен бәм бастыкы маскабын уласымын уңсыбыдым. Жени. Проблема бун мындык бахарам бараммын, дальше веренем бараммын, биле асколметр бер хайдар сразу ол тигер барам ди ханаммын, бгфга верне кирбите. Хеп ол камнарга Борис Моисеевич Каршинкольс туган директорын илжирде. Аны ыйпып бар ха аны полу концептли. Ол жайдан дальше, Үлелия концептебита растениялар бихиманна составын чүтүгөрдө биттебиттери. Ол эми БГФ-нын таламын дальше үйренеммен битерем баран аспирантура баран бу идеяны проекттик келер хадылжы. Жекеме келди. Онны көрдүк. Манна дүлүһүн бар, сугуна багата бар, боғороской от барын билебейт, өсө тоготтор баллары. Манна бул дүлүһүн себекките, ами туга булган составы чүгө болор эбит. Бу дүлүһүн себеккитин тох билен камыякканада. Ханны күнгө самыркын хамыллары ду, хасырда хамыллары ду. Аны таба тутанган хамиддаха биле составы оларен калар. Ол комиттан биле составын тахарырга, аны крем оңорга мен нырктагаларга бит. Марьяна Иннокентьевна, жара эги гидролат оңордугу, помада оңорор өккет, крем оңорор өккет өсө туган оңорды. Салгы биһиги сыворотка оңоран тахарак бутун барыбыт. Биле сыворотка состава кремтан олус үчүгөй болор, күчтах болор. Ол эми булланы бага ханабыт именно биле сыворотка, аны эмульсияларга таксак бутун барыбыт. Көрәчләптер бу гидролат ген тугуй оны ханна бары манна. Гидролат ген бу Боростойду каттаха хебекке буда диэх кахып. Бихи болла манна биле перегон калан утун тахарабыт. Оргуютун температуратун бартын көрөн тураран биле активный компоненттер ачанан халбаттырын курдукап. Олим биле температурата обратный холодильник тем оборудование эргитамит тахарабыт. Олус үлелах жайы бу составыгар боллагана биле дубильные вещества, витаминлары таксаллар, оны биле витаминлары альтымакка таксаллар. Маннык у олус тухалах дем болар. Цветочная дем бар, маны ток хебеккелер баллары. Ана үс себекке хамыллар жалдар. Хандыктары бу боллагана делүһен себекките боғорос кай ота, онна болла кален болар. Кремга ток кирери. Кремитигер боллана бу бихака билген хеха көрдөрдүм хаста бразиха. Бу боллана кремим делүһентен, делүһен тутмагылы бута. Начатта. Ти делүһен стада? Делүһен сата. Мына бу мана боллахлары оңрор бутыгар бихи цветочный хебекки утунан тутуп бут. Аны боллана тонан питательный элементин болла коллагены эпиппет. Бу коллаген боллагана эме Бэбит университетка химическое отделение жаннара тахарар болулар. Олар кытта бирге үлелеха демет мындык кырытык коллаборация уран турабы. Мындык коллаген туунан кырытык. Анна кепсир. Жараня. Эги коллагенгит эме саха сирин балыктардан оңор бит. Тоятакка балык кабага улаханаңара коллагентан турар. Ондан бу материалгытын продукциятын кантан лагаты төһөл бахы булыкка хөбү шөйдүтүн тургани булагат тоти продукцияны. Бияха балык кабагын рыба перерабатывающая компания Альтес берер кинерге боллана мен
тобох болар. Бияха. Отход курдук болар Отход, билали. ага. Оны хиги тумага тахара. Би анлык. Балык кабагаттан кайдактык сырыккаллаген. Оти боллана сүрдах турда ёмка үле. Биһан бастан балык пытын арастыбыт. Онтон боллана гидролистыбыт. Гидролист кенне сублимационный сушка. От жаңана мандык барахок болан тахсар. Парсыга тәһә өрүй. 2 күн курдук Боларда? кыра партия тахардакка. Антон тәһә элбәхтән бачча таккары холы бара тәһә элбәга биомнак материалты. Бии болла Кас киле улын сөби. Bir kilo da tabaktan bacça продукция таккар. Антон биги балыктар быттан оңоллар коллаген тоғыратлагай. Кели коллагенты. бии боллана хату балыктар бит опсайнан тогбар хатуга юнәләр ин битен витаминнахтар биттан балыктар эми ол тимне кыны туярга особый аминокислотный состав тахтар. Киндер боллана оксипролиннахтар, линциннахтар. Тиволана на ИК-спектре мы все проверили. Кырбит. Оно олеген би балыктар бит, би гидролизапат, би коллаген бит, битен аминокислотный состава Күстәх. кистах. Аннаттан холбара жи условия тигәр мин маннык балыктан жебер оларны коллаген орып бин хепте. Охта боллават. То детакка сублимационный сушка ден аджахай гарахан аппарат. Сенала. Сынала миллионтан такка. Просто ки бата бол. Ото производство лекин яңа холдар булади. Онтон биги тирибитигер септах кына учоттан орды буту ди коллаген холбара. То детакка балык коллагена, аминокислотный состава кихитиритигер бадан чугас атын докторик коллагеннер кыттан нятакка. Кини кихитиритигер тугу берер коллаген. Тирини тупсарар. Коллаген бейте били уны бейтигер тарданылар. Bunu болланы ол хен тиритигер тирига бистакка били креми коллагеннага оны утуманы камьяналар курдук. Ол кенне били сырым болланы хадар били увлажнение эффекта бар болар. Bunu болланы жайыта болланы в течение нескольких часов. Ол хен били коллагенны таптан туттылар кремне беллер. Анты кыргыттар бягат бу оңра косметика атын тоттан алжагатту. Мен бәм туттабын. Хам таптырым ден бу тохтарым гигиенические помады, которые делаю. Мен тоттан оңоллары. Бу боллагана тигәе сутуттан тахарылып воск. Бу боллагана Чилиный воск дип. чилиный воск. Биге саха хергер эме пасчинтер баллар. Киндерден убут, киндерден сотамры ламбарамыт воскатын тахарам барамыт билген помада оңорпут. Тигәе сотатын убут. Ол сутуттан вос тахарам барамыт билген бу жүйбае ханавар гигиеническая помада тахартыбыт. Бу помада кратык тестирование аспыппыт. Кыгым боллагана тымныта кыгыңы тымны кихи уоху карнаха бастыкы жайынорор катарар кратык биле ханарар хородди аны булланы манан бистен кастаха биле тохтыр питание тустакай булар сымагас бай булар оны биле хабарыта оска кычан берер аны фитериандаган сөп. Сөп онтон хиги бу оттору кандай комягаты. Бихи отторбутун пока чуга согос районнардан камихатыбыт. Нахол бира бу бүлүүлуттан хамыллыбыттар баалар, намулуттан, хаңгала солууттан билген кратык эти чукоткага эңин таксан көрөлжөбүт. Быйыл боллана тохтар коллегалар быт. Хамьян бербиттере экспедиция халжарыннар, onun bilen analizdan barında me şey bolan me ılsaq batımsı. Мариян кендемне эн бән химик биолог делер кеген биги отторбут улустарнын тәһәр астактарын свойстводан күйүнен Олох составынан арастақтар бу холбура Дөлүһәне улан көрдөхати бияха саха херегер үс көрүнгө бар. Даурскай, Якутскай, Иглистый ден. Аны буллана үйөннәре составыны Аллах атынытындар. Холбура бүлүгө тохтан Даурскай ден бар. Мына буллана аны Иглистый самый били тох распространенный ден болду. Хәп хамы били аякты көстөр дөлүһәмит биемит Якутскай ден болар. Ол Якутскай ми бүлүгөр бар. Без аны били ми билен камия канада, көрән арара канада, аны ми составтарын көрһәҗә канада. Олус атын нахтар. Интрене үтте. Антон хеги
Чукоткаттан не материал план орыр кетти. Быйыл Чукоткаттан бу холбура Макаровска от калбите. Ами көрүңнән даганы атын лох вида үчүгөй багайы. Бу кустарниктен болар. Кустарник кудугута. Туга Хибриддахтары лохан бағайлар, хибеккет лохан бағайы. Биги Багровска оппут холбара жокускай тагар үнер крабайлар. От курдук болар. От курдук болалар. Эне эги тохотуттары жагды. Бу балартан булган биги гидролат улан турабыт. Гидролаттар бутун унтан уже крем тахарыбыт. Хама билигин шейтик хатамыт тиханыр крем бар. Тункун дөрөктүн да хөп. Бу булганы как раз били коллаген рыб. Онда была Багровская уттан тахсыбыт крем. Тестирование наспыта. Оны бу креманы бие дальше производство тахсарын жебит. Айылга хатагалар. Айылга да бар. Бар. Тон көрө хотен хап. Бу доктор нахан шөйбити. Бу хамышы дегил катамыттен. Хап уну бастан биле коллагенны кытта үлелер битикер кыра проблемалар хадыбит. Гидролизат туга стандарт балык кене. Хап биле тан көрө хотен хап. Бу балык хыта олох ахам бербет. Олох мин испикке курдук келчаган. Балык хем баран терке курдук. Бастыгы кремдер бет олох биле мындык сытын тутан баран жебиттер. Сахаты бут курдук ти. Балык муга хаты бут. Аны курдук Ол хем бу гидролизаты кытта Төртөйү хөлөлөйбүт. Сытын кайта хоккунар бит. Билин кыян турамыт. Билинге бастыкы партия бит киремдер чөбөт таксан туралар. Бу улар балар була тоника тахараныр бит. Бу булланы молочко для тела дем бардылар. Оны бу коллагеннах, макроско улах крем для лица. И бу булланы клинический помада бар бит. С воском. Бу эги косметикатын ким туттон эбит? Бу косметиканы биги булланы Сүрбә хастан те алтон саскадылы рекомендациялық принцип, то это хана биле бастыгы жайыта увлажнение кожи ден. Увлажнение кожи бияхан рык надылах, то это хан перегем сухой басылгыннах. Күн, сайын, сас, жайыта нырык, олым боланы биле бастыгы проблема мынык сухость лица дем болар ден. Хатарар, обезвоживание болар. Антон кыгын кандык бастар ечон? Кыгын питательный бастар, питательный крем, потому что биле увлажнительный булана ута элбах болан харайт, наоборот, жайытын хайрай трещит. Күскө тоңрам берер. Хеп очоңна алтон сахар дери керен ардарман докторын сөп булайды. Отон эржоннор инде докторын хеп таржы үлели деген эржон. Антон эржонга эме басар, тоқтабыннык лахан разница хоқ болар. Иканда оңра жаңгынде элбага билан кырдаган жибит та. Сенен кели косметикага бейт тагайыптын сөй. Индустрия красоты, косметика төнөн олыс сайда тураллар. Рыноккан халбах, арас, кремнер, тониктер бар болулар. Оны булланы мен бастыкы шүбем ден кәннен регитан баран составын көрі хөтінлерін ады. Тоқ бар болуқтар. Антон, с какой целью? Увлажняющий буллана, крем болар буллана, итинне составы гар обязательно молочная кислота бар болуқта, коллаген, эластин бар болуқта. Антон, мен холбыра билем видающий кожалақ болуқтына, мен уже составын көрімін әмен біле ретинол, витамин А, витамин Е барын көріқтақпын. Оның әрәбіндік кратық составын ағын бар бағар сыққа хөп. Косметика ата бренда рекламынтан тұтылықтақ, оны ценовой политиката мен арасбай болар. Үчіке кремнер бағалар, олы типскі ғыналақтар, оны біле просто кейі типскі ғыналақ бұған бұғалақтың тәйін қалығын түсіп. Оны біле ұрқамы ғыналақ косметика барар. Хотя по составу бир болуқтан түсіп. Онтон косметика атлахар бар бин составыгар туқ барыттан сәрәқат иқтақпыны, күттан иқтақпыны, туқтақ крем ки теритигер соччы туқтын жайарай. Бастықы очерет, мұндың барастой тұлан әттаға ұн сұрақтақ кремдартан кіратық Туттуну ханада, то әттақана олады ұнрықалба консерваны біттерден. Консерван бәйді жайды демілі қожа керамбаранның қамылан барар. Накапливается, бадығаттан тағыстадан мұнюлар. Жоғына біле жайды ме сәріқтақ болуын сөп. Әйге бұ үліғатын оңран тағарыра болбаққа үтчаты сөвердері бекетті? Веретебет, мен болағына бәйім біле
университетский лицей, специализированный научный центр Сауфудинга научный руководитель Миличабан. Он была он с класстан университетского научный проекторы Джаябат. Он блин хастауга холбара интерьер кабита холбар под анграмман кратык технологиятын методикатын көрдөрүн проекторын работа. Оғылыр түхі ұлыналары туғы түміктердегі қолыбырайын оғылары өріп бітін. Мән тренеде қолыбыра бұл косметика оғыры интерьер кабиттер баллар бұлдырын холбара мен біле iki öğrenci Артем, ona Таня, bu yıl bolan kimler stüdyen boldular. Onun класстан жөө проект оңорбуттара багульник болотный день растения барды. Мен хачу сугуна багата. Болла киндер хамьяндар албуттара бу отукта тугуны кабыйдинер. Мен киндер кыта биле толкуйдан бармын теме гидролат тахар бут, уна крем для рук оңорбут. Ол кремлерин оңоран бараннар Вернячилерге бейлери тестирование оңорбуттара, анализ табыттара. Мына конференция кысыда кыттыбыттара, шаг в будущее кыттаннар басыкы месте албыттара. Онна атында конференцияларга исследуем, проектируем, үс местелактар енте. Оннук биле месте багаланнар, үйреннер. Ким Артем бәйте билген астынан химическое отделение иенигер кирен басыкы курс студена болы хэнчар. Онтан Таня медицинский институтка кирбитта, стоматология үйренер. Күджік чақчы түмік бар әбетте чоғына? Кралан түмік хақымылан. Онтан бұл отым аға қомергі түхі ұрақаттары көрсағыты еге нехеленеттен инді тұғытын сөтту? Онтан нехеленеттен тұтар это самый простой момент болар было, потому что нехелена хамин берер, но тут би тугуттан иңнебет хорар кантахам биттар еден. Сол кытыттан до, аюр биттан до, да. Оно би билек битин надо, состава сразу улрек халар. Нюансырда, нюансыр элбак бай, но хубра доверяйдыр болуптах атылдак битин сөп. Олата Джон тепсирлебете хеттен кумиен агалаларына да буллади. Антон, онны курдук, онны биле күн жайыта эме тоқтыр составы кара күз коқсар, оны жаяр, оны бихе эме учет тоқпытын нады. Антон, блин, корейская косметика элбер арахнай бу европейская да косметикалар элбахтар. Антон, эхи косметикаға тоғыртлай? Бихе косметика бут с нашего сырья ден было. То есть идея бит хайдага бихеги бэйбит активный компонентларын синтезтан тахырықтақ ол же компонентларын бэйбит крем оғран тахырықтақ бит. Собственное производство битютер тахырық бутын бағара бит. От А до Я деха. Олата отуттан сағалан оғран тахарытыгар атытыгар тие бартын атын сирген отырбаққа қатара бәғат манна отырғат. Онна хеги оборудованиятын бу производствоны ким өйүрү, өйүбүл бары? Өйүбүл университеттен кәлі турар. Бейбілдіріңаттан проект развития керемет оборудование бітін кіратық ылан әрабет. Онтан эти полностью кәлбеден кәне уже цехпытын күйілден үлелі тамбарамат производство тақсықтақ. Мариян кәнеуінті, бұл еге косметикағат кейіқі бартығыр барсыды өбітер аллергиялар жыңғайын басымен өпті. Косметика барыта нар нюанстах болар, составыттан көрілдер, онна біле аллара химер составыгар нар хореллар, противопоказания ден. Онна боллана сырай бастах боллахына, аллергическая реакциялах боллахына, конечно, біле басыбат болу он сөп. Ачаны тестінен баран атлағыр өттікті? Дизайнын өңін форматын пока толкүйді үлжебіт. Болана толкүйдан баран лицензия атақсықтақпыт. Ол лицензия кәне сертификация ағықтақпыт, контроль ағықтақпыт, декларация ағықтақпыт. Билетанлар кәлбәқ, байтапын онтан баран ехәбет. Онтан атын регион, жоно атын омықтар бұл косметиканы тұттықтарын өпті кендерге барсыйды бұл косметика? Басын сөптеханыбын, тойды тақына бейі оппот, бейге балық бөттехада состава кірджік уникальный дилер. Тойды тақына тывыстымны күйімітігар, күпкіра куяс басайымытығар, күн қылғас кәнге күстақ болан активны компаньянлара, витаминлара әлбәқ болалар, ол ең жайыта кожаға ме күстақ болу. Батча химигі, биологы күтті кәсті тұрамын, ейтабын мен жем условиятығар Бу оттыртан косметикадан остық пінепті. Оңыстық бұтын да, бүгін рецепторын көрдірек бұтын сөп, но сразу теханады ол кремнер болағына біле қылғыз кәрекімге тұттуғы хөп. Қаладинка уран тұран 5-6 күнге дылы. Ол кәне біле кремға питательный средата үчіге болан бактерия кеддағына
Мен элбитраллар улемде жайта кожаат бахан болгом сеп. Лосьон орукка хеп. Жослы бетигер, онно боллана хебеккелер лахатын сеп, деген душитса ден календула ден хебеккелер биле проблемны кожаан хайшудик жайлары баллар. Календанын бәйтин боллана спиртка настой горон барандар 15 күн турарын кәһәлләр. Онда душитсатын боллана ука тептерен лыханада. Хеп онта хебеккелерден растан баран 1-10 нык икка кутан баран лосьон каныңын тутта жаккаты. 5-6 күн. Хо, бу боллана биле спиртовой основа боллан 2-3 неделя алу тиян сөп. Өссө тухпары. Өссө болла крем орокка хөп, крем для рук, олон орагына ме ырхана хох, устуга хох. Но мында сразу өтөбүн 5-6 күн тухпа хөп. Милена төкүннен Төгіне. эн бияха бүгүн же словетигер тири киремин орун кырдыранди. Тух нада болары. Бияқы нада болар бастығы фазаға. Ары, ханның бағар болуын хөп масарыда или оливковая. Онна 2 фаза бітіген дистиллированная вода. Онна гидролат. Гидролат цветочна болуын хөп, бәйбі бәйбітен орып бұд. Онна мағағынтан. Хеп, жахайдақ кутабытай. Бастан медный стаканлы бұд. Ол онна надалақ Арыбытын? Арыбытын кутабыд. Боливка айрыди. Төһө болуктагай. Бияқы 5 грамм, 5 грамм. Онтон эмульгатор кутабыд. Эмульгатор ден тугуй. Бастыгы тахай бихи кремытын арына, онна уны кытта шөйдүк хабур. Булкуяр. Булгуяр. Хеп. Лохкырына кутабыд. Бу мандык эмульгатор туспатланар да. Аптекаттан лыха. Салгы. Салгы бихи букуябыд. 5 минута. Сырды бихи уартыстап. Кайда жыня боктай. Сырды гана зоқтап. Антон 2 фаза бутын оғырабыд. Онна бихи кутабыд гидролат. Цветочный. Төһө болары. 5 грамм. Она дистиллированную воду. Тоже 5 грамм. Расу. Хеп. Антон бастығы фаза бұзын. Букуя. 2 фаза бұтабыд. Кырлан кутуктак бутта. У кайдак температуралак болуктагай. Комнатная температура. Чөбө аттак болду ди. Она бігер уже қайтаныры. Көрчөк курду көт йere битти. Не қайута сөйге күрді болуқта. Өсү кутабыт. Барқын. Де, сыта тагыста ди. Бу тук сыта калери. Гидролат цветочный. Себекки да калери олин. Я манна сөйге табыт глицерин, онна витамин Е. Иди тугу берери кремге. Не была витамин Е, но глицерин кисерей хаттадар, онна сымнатар. Ие витамин онна кыржыттан харыстыр болукта. Сеп Онна сөйгеде ытыебыт. Ата холора мандык инструмент хок болакпына тугу туганыктын сөби. Илевинен нәлі ақамлы әрдеқаға. Билканнан да. Бу кремин кахан туганык бүл сөби Милена. Күхін тыллақ кемдерге, Тымныга. тымныға. Anta kim туганын сөби? Кей хабардар барсадар. Кеға бардым. Аны болжога кенене мекил гасти, кас күн туганык бүл сөби. 2 неделя. Хеп Милена бүгүн берибитигер бу кремы, саха кремин көдөр бикер мактанабыт. Яха үрәккар ситилер бара. Айва. Косметика хандык көрүнгө оңрорго роскотта хобби. Хама расходта хоңорурга бу кремнар болалар.
питательный крем, мы расходный диагнозом, потому что были активные компоненты алтон идут ягончеп. Каждый компонент это были ректуртоемкий процесс. Он была на беременный да элбахпайнылар, он на расхода улхамбай буланчы. Он шампунь. Шампунь боллагана бияха наше производство дирки гамсо, тадиха бияха амтах турбут сохтар шампунь аңгутыгар бассар. Ол им боллан иде оты атын сертанылық қанады. Он ханны готтар басылар шампунь. Ну богроскайын басыбат. Богроскайын басыбат, оны боллана мыльный орех енден балдар. Олар боллан олық африкалы нелер. Косметиканы оңаруты бәйті ырахан соғыз. Даже күннері біле цветочный вода бұтынлар бұтығар. Наға әлбақ біремен барар. Феккетін қамияқ қанада, переработкалык ханада, растык ханада, онтон бул активный компоненттин тахарам баран формулатыгар таксаган. Ол барда ыныркалбак премиялар. Онда heги оборудование лакыт септекти бер. Бар. Билги болла производствога хил силбетер сылга кулунта тарыгар таксыхатын барыбыт. Онна били документациясын, сертификациясын бартын аспытын кенне. Таксарбы болан хачой болуыта. А так били сынатын боллана пока в пределах bir tığınçı higerdektim bağırabın. Oto udamırsan laf kurdun oraya böyle bir bulak. Anlık. Anla. Tus ben bu kollagenin orhacangın tuğu billin, tuğu ingirenin, mesela tuğu bulandır bağları yıka. Çögevin kıtta karatayva da yanalın mumniktен конкурска кытта жауд. Бие проект популана гидролизат коллагена оннатиняна кытта биологически активной добавка. Биологически активный эбилик, ахалык эбилик. Ахалык эбилик. Ол иммунитеті бағар көтерді? Андық. Эти биологически активные добавки холбра динами иккис направления бутылдар биге лаборатория викена. Онна добавкаларын биге ме бар хевеккелер битинен, отаннар бутынан тутамыт, онна бу коллагены эми эбемнет буллана общий укрепляющий иммунитетный түнен биле биологически активная добавка оңортубут. Саха ото аска үйелгері болбаққа кейі теритеген еме тоғалағабычы бүйінгі береге олысын дейіне көсәдегет, онна боларын күрді көрәтшілердерінен әйге басын ағды. Анта мен көрәтшілерге текін бағарабын ден, айырға хілжаран беккелер таба көріңгіт, қамияңгіт бәғатегер туға күрдікті тоқытын сөп, нар крахыбай, даробай боларғытығар аптекаға сразу барман ден, хорағар айырға үйнер тұра беккелері, бұнлары қамияңгітін әме тұттоқытын нада ден текін бағарабын. Онна айылғалтын? Қарыстан. Айылғалтын қарыстыққа, оны таппайыққа, күнді көрәтшілерді бүйіні бейттен тұғанан, әйге чеген чәбдік болын, күнделейгер көрсіққа дейік.